Betila. Dilandi medega pananente magafanana yenyanga. Betila. Betila. Makwaya. Viokale. Di medega tuminang telefonana yenya. Dilandi medega tuminante telefonana yenyanga. Betila. 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 Dilandi medega pananente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Victoire. Mavimpi mendiaka kankangu wa Kongo veta kutulanda omulokula kyaki mono impange no mono imbunje no mono intekolo no Andre da Silva bantu unki akingizidia kampashuza moke na ova nchansanda muna matadidi muna ndingeto ya Kikongo efulu kyaki nanga no mosulu zayo ko sanga me Maria Masambo kalanga bukanchi elumbu kenavo konango lumi unalokuiza boshike baka efulu yani mnandandi lakaka unuki akimnamoko keto kya Kikongo nginayo mpangia mewishi dimpashika mokena ndaka mnandingi to Kikongo unu mtwadiambu nakuvo muna tu etuku dia umputu okwako ncheto ya mputu tuzingilanga idina votu bokelese ompangeto benga mavinga yandi mokene yandi baba yandi ukuiza kimpasika tusasila kilu zimu keto kwa kuga kumputu zingilanga muna omputu idina vo muna gyantikantete mavimpi mako empangiame benga mavinga au yo vimpi mavimpi mako embuta wabantu ngiraga mbote ngeta ndekile minu mbevon ngeto unaga mbote ngeta ngangalele idina kumnalanda kaga kondi mampe tunayo muntu kalanga kuvo osalange saluga kimpasiti tamokeno baba mbote zako itata mpanzu utasale saluga kimpasiti tamokeno wancha sanda wi na oncho akongo bananjwa emnanza ya mvimba iyo nsango mpe masamba kizoko kenake na mukanzina ngotokutulande mullo kulaja idina vo ekyuvu kya mekantete munalandi lakaka kwa yandi mpangia me benga mavinga kikwenda utusasile etifyojo zinga kwa utuzingila ngwa kumputu nanga wantanka kabibanda kuvo kuna tatu kama monso tatu kadaizo kwa kumputu twaiza vavile zingu wantanka kabibanda kwa zingi tutukalanga kwa zinga kikili tuma zinga ngana ngoko hapo ketumo na ngoko tumpashiko muna matadi mama njimbo awi munangeye kimputu mpeto zingila akito yetu kwa kumputu tukalama kupompe tunampe yempasi za mona mpe njimbo za kaola mpe kondilo mpe njimbo mpe za sumbata elle kwa kinoleza jamuna kati kando utusasile etifyoti ejambo lyojo apoidi tuka ngade wantu balance bantu la kumputu kwa njimbo sutoka ni sutoka ngana ngani mpasi kwa muna zobaka utusasile etifyoti za nani mpangia nyambo kwa ngemi ingeta ntodele muta muntu ngateka kumandeke muna tikabake mpomba ngateka kusonga kumwa mebenga maginga ongudame ulivela kimvemba lukeni yesejame ulivela kiwanga sabo mono kimvemba ye matadiane imongo zulu kuna madimba mbanda kongo ye ya utukilo mono kuna kinsasa kinsasa yaika kwa kumputua kwa Alemanya zingilanga musamo talde umputu muzinzo yesi Kongo savo mutezo dole ngina sedia mudiojo mutezo ya kana ga ko ontete ka dia Kongo oso wani
bosi mutezo kya kimuntu yani mosi kanti ndiya mabila dio minateka sasila onta diamu diadi walumuke ati savo tuku kya umputu mulinzo tabisi kongo mteka za ndete so kwa kwanza hii bali mteka za kada hivi basi kwa uketi na nimepo kilo hapo bisikongo sabu watuka makula tatu nsaku mpanzu nzinga batuka musejao neko nini yo mama wa bango wana tatu nsaku mpanzu nzinga ni aonso no bakulu mukabu wana tatu yo yawo peti kwa mago bisikongo so haituzingilanga twakuna kunene kuna sud ya Angola ya kuna Gabon sababu kuna nzaji ya Ogwe tuka kuna mbu wa Kalunga ya kuna mai ndombe ezo ya onsono ezo ngakesi Kongo sababu aya Kongo ibesti Kongo ibinako bondi tunadia kanye so mama tatu mo ndo lestasila wengi iko ndo lendo kakukivani la konsoli ya mungu tole banga ndakala yazi enzibo bunkapi le banga ya tiko sababu kadra ndimbo ebo sumba konsoli ya ozolele yakakilakala kimaki dia nzo evokali konsoli mabebo ni bokuna elendo kiko kwa kisumile kimabyo savo mumbo ingedi au ndabovela ngase vu olubwegi ngituku au kutuo kwa kutuo sababu tunakete ngituku yakanda musikongo mwisikongo iwantu bavuile mukanda ya nkazi omvo watu ndonga kadikiko muzekiko mpasi fyoti mpekine enani wetu kundonga nkakabeta kutulana nanga baze ngomba tu kukawedi songe etu kudisonge likubongia nchikilo voilà tu c'est mon différence la cause de la pauvreté la cause OK ça veut etuku into la source la cause alors la cause wa etuku kia kitu unatezo kia kada ya Kongo munancha nkulu sa kuna Kongo ndotela konso ntangu oluyalu kabaka mtoto wampa evo vata jampa mtoto evo vata dio wa toujours donc sabo yakaba kaka mu ndamu tatu langi la tuvila tutatu pesi Kongo so tunayo nsaka nzinga mtoto miete kwa meto makayo nga mundamu tatu masivo konso ndio no vule muduvila kingandi vuzi munavatati audio kama kwa vila lwani sikasongwa kuna mtoto ya vila lwani savo mumpanzu katuka mu sikasongwa wenda kuna esi kitata kiaku kimudi kiaku kuna mpaka mtoto kuna mkala mtoto mieno akwenda kosiwa vewa mtoto watungile nzwaku evo wavanyila ekiana kia mwana mpila leo kwa onso na kwaendo mwana Kongo kakonda fulu kia vanyile mko evo kia tungile nzo evo una nzwaku una mtoto kia vanyile mpatu izeko awe kadila mputu ye enfinda ze nompe zinakwandi takwenda kondela sakukondo madiako mwana mpila yoyo esiko kia bakala mputuko so ngase voto tu natia omambu utezo kia kiamba so kia kala ngase assistance sociale so kuna isanko kazi kanda diaku na kuvale nzimbu za futi lenzo izagia so kule ni fanza lako inatan kia kina savo twakala kutamutu ada wa ngavo ni makaba mtoto yani wakabula mtoto hongeye usiku mpanzu yanzinga evo lwansaku wendo kuna baka mtoto bangani sababu muntu kakono hakimako kanti tukatokotela muna haki tukatokotela muna kiwai kesi mbutu ekisi sababu efu keto kiantiki yo kya vila enzi kya vila
unuki akimwana Kongo tukiri sasa voilo Luanda sasa ntori na Kongo Luanda ntori na Kongo kanzi kivina system mosiko eka kunkika yakuntula alezi na luzi Luanda ngumva fulu kya fonga evo salu kya sala katu kadi oluya lula Kongo senkatu donc kivina yo ya lulu mosiko wa toto wao ukeba ngokangwa Kongo unuki aki okunzingila ngomono vodi ambudi mbaki kevina ya lulu mosiko kya kala Angola evo lwa Congo RDC Congo Brazzaville lukunza ya kutuvo kwa kunkala ngomono yekunsosa basi wo kansadisa Congo la kutu mbote fioti organisation Congo la mbote fioti ina kanzi ko RDC watu kwa Congo Brazzaville pour kugabao so bomba fioti wo mwana Congo wina wo konso kuwena bakala system aussi itoma kukebanga itoma kusasa sanga katukwati sabo ofisi tafiti ya Kongo itu kumpe jankete ya kimputu kieto ya mputu kieto ile si Kongo ye mwana Kongo kaka waja hapo katiba kumwaja hapo ni ingeta muna kiko nkazi kizeko wao unachoma kwa jaka wa igwelu wa ingeta okay kingala kimustuka na kiauna Kongo vo nti yako ndo mboma kimpangala sababu enzi nti yako ndo mboma kimpangala kimpangala mboma tuziwe nti yako ndo mbangala disongele kubo mboma boke moneka ko byambo embangala ine mbangala ile kwa meke mana ke vai kama wako vila kufioti savo ngina sasi lo mama matatu mama enti tuzeke tinginti emboma inyoka yoyo ya nene ikalanga vo imeniva zungo maki mani ulendi fina mena maki moboko nikuza mubaka kakisika mina sika tatika wa kimpangala inzo ya lendi manisa ngase nzo tukala ya kumbanza Kongo yoyo ya kulumbini nzo ya mpia yoyo ya kondo nludi ya kondo manela savo konso mundu konso kilauki konso kimpumudu genda kota kwa ndivanga maonso nakazolele kivena ya mundu tani na nzo mpira yoyo ikimpangala savo nzo ya lendi manisa nja kondo nludi ya kondo manela ya kondo maonso no savo ya kondo kono mundu tani na nzo yoyo kimpangala savo enti ya wantu mpe voke naye mbomako so kimpangala kwani konso mundu wanza yayi olina kuza kwandi kota mwanzi yoyo sakale na esinci yoyo kubavonda kubakanga vanga maonso nakazolele kivina yo mundu mosiko otana nzi yoyo muda muntu wa bantu zemo kilikizo kiti nkadi yambu mbotu zibingila fio tata benga undo lutulolo katata ande ai mavwanga internet andi kaina mbotego tata mana kwa kutata mjambo bwidi baba kwa nkanda uno wao lenda kwa tangu mnankanda mna wasuna mnankanda tata baba kwa tata mana kwa nkanda savo enti yakondwa emboma kimpangala ye ekanda da Kongo savo nsiena nsiyo insi ya Kongo dantotela ye tukata kuondelwa oluyana nikutukebanga nikututwalisanga savo kanda Kongo dakituka kwa nikimpangala mwana Kongo kena kwa njia hako yu ya lulu mosi yule nda kunkeba kunlunga evo kuntanina savo twakonde mboma yoyo ye dina tukuta nene tukuki kya nene kya omputu mukana ja Kongo yevalueka lwaluyalu lwa Kongo yule nda tani la esi Kongo tunampe ye wantu yentumya tangwa yakanda savo ezi intellectuel Canada Kongo eyungwama ya Canada Kongo yinampe mboma za ingi mboma za ngolo ile ndatani na Canada Kongo kanzi kanampe kunatezo kyovyo tumona ngavo ezi intellectuel zesi Kongo kibetanda ko esi Kongo ko kadi ununge jikuto kikongo kietu muvila kina
batu tu bena nanga voki kongo kyaki kyatata mano kalo moyo ngase mbuta muntu kobe wasoneke no kanda wao edise kola diani jampumbwa ovo dicionário do português de Congo kimpaki yaki vo saruki isaruki tani ndingeto aingi bena benda yaki kuna mambo mai savo esaruki yaki ngati futi vanga manga kwesi Kongo awonso ndo bavuito mkanda wa mfulu balenda utuma kuna Luanda kuna edition ya mayamba evo sosa yomonza ya mvimba utekwa ngakwani mukanda wa tunayo maingi menavo aingi basemo ndi hapo kanzo kanda una makulenda muwe navo mama malunda ma tuenda vana kwa mbandu zikuiza mpaswe ndini ngeto elembi vila ova vawa u português de Congo kanze ndinga za ingi zinomunza yayi zikufuteza yambe so bafote kalambe ye disekola dictionnaire ye disekola dia kiyapani kikongo kifaransa kikongo kingelezo kikongo kialemanya kikongo sababu endinga za onso za nzayayi zifote kala en combinaison ikikongo sababu kaki kisalu kya mfunu kibeni kifote vangi mpila tangwa na kanda kongo mwana mpila ya yo savo endingeto inakala asire ukina vila ngase salu kya kimbida kivangi kimbuta mpanji evo tuizanga muna platform ya mpila yayi yemoke nendi ngeto salu kya mfunu tabana salwanga musoko na kakambe yaka ye ngindu za zimpe ngazi fote kota mubilongo kelo ubiskola geto baso wa neto ke balonke la kaka ko muna ndinga isimbuti ukifaransa ukilukezo ukingelezo kanti maonso no mevua ngomfulu na uzingula muntu masankila ngambo muna kiko muna pila yo savo les intellectuels za kanja Kongo zinakituka mboma za fuana mutane nzieto mutane ulusansu lweto mutane kanda dieto savo yaye nanto ya kimputu ya umputu mukale ka Kongo ili kala ngadiaka ye kinga na kimosikitanga vo aleke amana bwake nsuki tumu kwa mbuta savo unuki atiwe kanda Kongo kotele mumpasi musaunda inga kama musaunda ya kimputu kati kimputu ego mputu ke munzimu kwa kako umputu ukiasikila nga mungini mwana Kongo wanatike mputu wa ngolo mungini kadi ezi intellectual za Kongo bakota kwa mkisalu kiasa nilamu na ndinga za nkaka kanchi mnakiko kibisala kimosiko savo voice Kongo bena vidisha kikongo inayi mankaka beta kondwe mbongo zingi la mlazimu zao kadi ezi intellectual ezi VIP za kanja Kongo kimekuba sana savo enkongo evo engilele kwa yawina kyo itezo kantete ya tuko kya umputu muzinzo esi Kongo savo mutezo kya kanda ya Kongo wa mutezo kya timuntu yani kwa kibeni mutezo kya muntu yani kwa kibeni wetu tuna ambutu kadi kima kimose kya mfunu ikuto kondwanga ilusansu la bivanza ce sont les finances ilusansu la bivanza ça vaut l'éducation financière main tulongo kanga muna kala tulongo kanga kalunga wow ninget lolo kilomba kuna kwanza beta kutulindo baba ingeta lolo kilomba kuna kwanza beta kutulana mujambo mono kinanganzi kidina ivene kyuvo mono mbovele kuna kwanza kuvo emoke tumoke na onakadi luke tukadilanga kinga umputu tunao kwa umputu kanchi umputu tabobela kuna kwa Kongo onso munza ya mvimba jakala yana bana kuna bata jakala beno kwa umputu donc ako anchi boto menelana pe uno tutabobela empangiame wetu Kongo takala kilo takala takoma kuba mage takala muna fulu na tajingi langa wa unu kiaki umputu wakota muna nkangu Kongo anchi mpe muna landa ndani laka ko tumenovoka kuvo
a Kongo tunayo wantu angangu kikile tunayo wantu angangu kuva mnakinga na kwa vile kwa amboma wao unuki akiunata zingila itwa Kongo awe tulensa vanga mpashi twavutuka kikilo bana twavidila kalimbo tukavanga ja kuvo tunampe yolusa antu luna lwa lunde mbongo oto banque conseil financier danga munakinkulu kieto akayezeto ababanga abasalanga munampatu nanga baenda baka bayantu baka elle kwa ina bakidi munampatu on appelle la récolte aba bakidi bele bake emaja mana mavidi munampatu bena yo fulu munashudi munamanda lundi lwanga emaja ça fait déjà partie en fait d'une manière de savoir d'économiser mon alunda enjimbu parce on bazidiaka wazajaka awe yo feti diati sile zingu yakanda diako wao unuki yaki omputo dibaka kule fulmuna nkangwa ko wawe yo lensa nkang kyamalongo lensa vanu binkang dindu mna zaya kwa kungeona wao na tulesa vanu parce twavutuka bana twa video ingeta mbuta wabantu savongasi una ntuka bovanga tezo yole tezo yole ikalanga yeto muna tuku kya mputu tezo kyantete itezo kya kanda sabo tukondelo luyalu lukutu twadisa sibuto limbikala yolu zingu lwambi oluyalu lolo lwa Kongo nkatu zole itezo kya kimundu yalikwa sabo le niveau personnel itezo kya kimundu ikonda kuandikwa lusanzu lwa bibanza sabo manque de l'éducation financière zeko awe usadilwa nzimbu munaza awe usadilwa nzimbu ekimputu kikyansikilanga munantu vera impila zole za ngindu zikalanga yo muntu amvwama kekekilanga mpila mosigo yo wantu bakondo nzimbu amputu lekalanga ngindu kidila dilanga mono kivwama ko mono mpasi mono ani yote kudina mono kilenda joko kadi ani sabo ngindu za covid ngindu mputu kanso mungu kivwama ekuvuvanga ko vo ejabu dia kilenda joko oyandi engivu kuyuvanga nkivanga sabo nange jambu dia sabo vovo levo jambu kilenda joko so omenepa nyafune ngindu zako ukindula mbazo walwaka vana tezo ane mbutu yafuana bona ngivu kanzi wamara kuyuvula vo nkivanga mpasivo yavane solution na jambu diadi sabu uvangi di activation ya raisonnement yabo raisonnement yange mpasivo wenda kutwala ni sosa ngivu yafuana mbutu yafuana ngivu ini sosa ndita ina wakati kwa obidi ndvwa bosi owa ngambe dia ima kivana nga kimputu umputu kwa muntu iwonga ukifanya akuvo ine risque rien wa okonda kwa kupesa muvange diambo ina vukarambe bo danger dina ne masivo walwaka vatezo kazangama umbaki banzimbu sabo sika masuka nsuka kwenda kana kisabu kana pevo kiosi ya hii kina kati sika masuka yekwenda sosa kisabu kwenda sala ikesa onkwa molo kivanga sabu kyo onkwa onga wakiozi mpaka nzibuka di molo kinayani kanso kwa kikesa sabu ikadilo kyangwama sikasikama kana pevo kiozi kya molo kina sikenda sosa salu isika bakenzi bosi onda kwa lulendo imuntu kalanga vokena lulendo ko so moko ngedialanga ngaso na uvo ngavo okiala moko kefuanga nzalako Sarga onda lombika ingenda umuntu kono lulendo kimaba ni mpasiko za kwenda kutandikira tamba ngokoko yelombo wantu kanso muntu kule lulendo kevanga dioko sika kivane ngolo sose salu asoka kibaki la yani enzimbu zani umuntu mpila yo una chance ya yingi baka nzimbu za yingi yevuama
kadi sababu nasi una mvelevo venaye impuva mosi atanga munankanda mosi wasoneka mbuta muntu ne mwana seni yani kuvo ngindu ingudi yutanga ngemba yevita kivwa yumbutu mavimbi yakimbevo kimpwanza yakinkole sabo mukatuka muna umbutu ekima kyande tufuba ito sikongo ingindu zeto fute katile ngindu za yevuate ngindu za mbote ngindu za kikesa ngindu za positive mbaso tuenda kukwala kinanja katungu kya umbutu mwesikongo wau valweka la jambo diodio venaye eima yingi tufute zya swati sanga mbakilu tubakanga salu yetu tunaye mbakilu za mpila zole tunaye mbakilu za kisalu itukalanga pe mbakilu za nzinga moko mbakilu za kisalu infutu tufutwanga muna kisalu tukwendanga sabo waba kisalu kwa muna kopa ni mosi ye konso siko kwenda kisalu tunatuka ngono mfuto baka imbakilu wako ya kisalu kanti bekala ande imbakilu ya nzinga moko sabo waziko kwa moko kanti konso tuka ngonde nzimbu zinakota kwandi maluko belwa nzimbu za nzinga moko izo kibeni kama kwa mundi savo a partir ya nzimu zo bakilanga mukisalu kyako mumpakilu wako ya kisalu omundu futeza yanga olunde ndamu sako za uzo mbaka manava yaka evo kuna tuka ngonde kwa yaka kimako savo mumi nkama iposa ngadi kinavo zo lundanga konsongoni yemuna lunde nzimbu zozo unavanga ekono unavanga esina ngoba kide sinadio dio kudie dioko ekonodio ekono kedidi wangako ngoba kididio vanga kima kimundi olenda tsumbanzo appartement autour des locataires lenda vanga eloja musi omunkita musi owa hotel kima ligablo evo konso kimaraka kinavo vomeno dio vanga kuvanga kodakati ya planka wotungi denzo ezi locataire autour des locataires be kalanga mwamuna wenda kimo vanga ko ongeona kwendesa lukiaku kati kuna tuka ngonde sempila zole ambakilu na zau mbakilu akisalu kyaku ye mbakilu anzinga moko ituka nga muna investition ina wavanga muna nzo wati terre ebu muna loja ina wavanga ebu muna konto commerce vanga muna mpila yo savo bo muna salu kyaku kino salanga funda di mosidia dollar bakanga ebu muna kisalu kyaku kya muna nzo zako za locataire funda di mosidia ko bakanga sababu na konsongo mafunda mole una mao okala mafunda mole savo ekujia ndo hapo imente ni oluzingu sila toma wao efota kakatuvanga ikalanga vo enzimzo tubakanga muna mbakilwa ya kitalu itusalilanga biaka muna sumba ele kwa leaks ele leaks makabu leaks ima yampila mpila mu leaks efuke okefuka kadi mbakilu mosa una yao ye mbakilu yoyo yita osalilanga musumbele kwa leaks savo kuna tukangona kusala kima kya stiki lako ijodi kalanga bo muna kono diako ino vanga konso ngonda ava investition ya muna kima kimosi ngase nzo asile locataire evo kala eloge evo restaurant evo konso kimaraka en luta mia kumia investition yo vanga ngati yo fute stadi lawa muna sumangale kwa ya leaks muna pia yo savo ekako yanzo keikuluka ko kadi nzimbo zo vangilanga wao usumbilanga wele kwa ya leaks se mbakilu kwa nzinga moko savo zikota kaka unapaka vertical savo imamu momo metoma inatangeke
umputu mujini zose sikongo inget wao ntondele kilu impangia ntondele kiambo tekya ku ensangame Maria Masamba tuyangalele kilu mpashibita kutulanda amamo ko ketuya tamoke na impangia me mavinga mavimbi makumpeta tata Gonçalves kiambo tekya ku yangalele kilu kwa hii wa muna landi laliaka empangia me omono kiu vudia kangina kwa kilu nzoli kujula mjamu tatu makutu sasi la kilu na vana vitu kilanga umputu mavimbi maku etata sala mao tutondele munakuza kutu landa jako muloko la kwa moko kitamoke na kya mfuno yambote kya ku etata Alvaro yambote ekivu kya mekia okyaki oyeka ko ngatu atu sido atasa yakana kuvo mnakinki takikilo tuanto kilo ankuma mnakinkita kuna RDC kutu onkongwa onso kuna RDC kadake ne kuvo muzo ndyambo nyanki mnakinkita kikilo tuanto ambote kikilo tuina mnakinkita kanchi yandi umputu unaweza kala kwani muna nkangwa nkakambe kwetwa konga ko kanchi ediambo mona kwetwa kongo kizeko kuvo numustomeno voka kuvo tuna yembo mazeto owanto angangu akongo tuna yakilu mnankatika kikilo ankangu akongo ndonga bena bamara bamonga na pensa za enza zamvimbi wao kanti futo meneta la munamu zingila nga kongo munamabata wele kuna ngola wele kuna kuijo wele kuna damba kuna ntoso wele kuna kibokolo wele kuna mbanza kongo wele kuna kabinda wele kuna manyanga wele kuna bandundu wele kuna mbanza ngungu wele kuna songololo wele kuna mabata maonto akombeza mbebe kwandilanga umana ka kuvo ekimputu kya kinuka kakanchi tunayo wantu kikilo vuta dizikilo mnango onkongo wantete wakala wajule banki nanga kuna ngola watu kuna Kongo Leopoldville mkongo kumba ni ngita yo vila kane kanchi na ngeta men Kongo dokolo men Kongo ingeta nkongo wao Augustin Dokolo ingeta wao tunakili wantu bena njimbo wao ekuma onkongo katulesa vangila kuboko tuenda kuna mtu wala davanga kilo enkumbu kilo na yampoena kondwa kwa kwanzo lavo keto mnavanga kubo osadi son kwa kumpazo wele kuna mtu wala keto kadi yambu divanga ngewo wow sababu en general edingo ko vagabo kondo kwa mpeve ya kinsi ya kisiame kya Kongo sababu kondo kwa mpeve ya kisintiame kya Kongo kisintiame c'est le nationalisme omwe awe ayuda evuaminanga nuke aki atena pandanzi ye en communauté la mokintwaki organisation structure sociale uliko kumputumbe akilibane ebozi pakistanais indien kama na kuiza kaka sikakikwa muna kintu alikiandi sibansungika kamvana départ mbazimbazi kituli kwanjaka se mundu kwaeto sikongo ekizo waki yokyo kya Thomas Saka kya kizoka na webe vantu muna kikongo kanti muna kifala sasa vo lâcheté la lâcheté unasa kwa menkongo wongangi na wa watadilo kaka vomoro tribaliste questi makanda mankaka evangela ngadio kondo kadiam sababu la lâcheté yoyo ivanga vo mbasina mbako musadi sana unuki aki ongevo nsuko le zaingisa venaye maloja mole kuna kuzenyi lwa nsuki kwa mundu una yempeve yakisintiame kyako ofele kuwa na kite kwa mwana nkongo kanzenye nsuki so wofena yo nkongo zenye nsuki yo musi ntando zenye nsuki onkongo wa mpeve yatebuka kwa mpanya ni nkongo kwenda ina zenye nsuki mpako kan kotesi le mbongo kan tibona kietu bosomo no mwana nkongo wele kwa ngala wele kwa luba wele kwa kane kan kaka ebona mpila yo nkwa nkongo kina paka nzimbuko ezi afroshop zikalanga zaidi esi kongo ba fude si ezi afroshop kasa Kipala pasi kalunga Kipala isagiri Impala voilà sako ngase nkala bekalanga enkala
Omana tulen kala muna Nyandu. Nalong. Ngako wenda kwa. Alese zola. Muna kwa bekala kale salukiao. Tu Babo ngana. ngwani zongudula kuna nima. Anta. Kanso omana bakensumi. Omana kwa tula muna longa ya onso lo vaiki. Bele baba. Kiamvu kya vaika bosi be kwenda kwao. So emheve yoyo yakizoa kyakota mu Mexico. Iyo ifute katulwa. Esikomo bote longa ekinkulu kyao sansu lwao mpasiwo bakizola diaka. Unuki akimwona Mkongo ikukizolanga ko. Kadi bansuka mayingi mambi mwesi ko. Zabo itu kumbe diaka Javidi silendiga. Maunsu no momo yokondo kwa sadaka ndingeto kadi endinga yetoma yonse ko wa kanzo unuki aki tabala kutela muna nzila kingala sabo pas spesial kwa mono kingala mvuba kwa yongeye mvuba kwa kuyo yonda onse no sabo ngevo nko ina umuntu wakatakaze umuntu onse no kanzi votu za nebo kikomo tukovanga ebo kikomo tusatanga bana veno makanda mankaka sabo ye enfitnani si akala ya mono yongeye kadi kimati musitu nakiao kia spesial ikisinzi kieto ikikomo kieto ye olemi kyo sadila yana pija kadi yangu ya mbi litavanga vo mpasi mukande yako nget wa muna landi laga mudiambo muna ngati kandinga muna ndinga muna maonso muna mandinga muna maonso muna yomwanda muna ekinkulu kieto mama taridimpe umputumpe malesa tuka mpeka ka popole malesa tuka muna ngati ka antwa muntu na tukindulila wa uzevu na navo baba kitulimoke nanga mambo kikilima maluya luke manzambi bokanchi nanga muna luku ikilwa muntu muna mutu kilangambe maonso mudiambo nkaizetu bakalanga yoluku ikilwa zevu ounuki akekimputumpe kya yetu akongo mudiambo mambo nkanda wa nzambi wizidi yani nkanda wa nzambi oke woko zidi kota banankati kilumhasima mitavane mambo makiumputu kwa yetu akongo kadi unuki akongo anka kakumpu besanga kinkuluki yetu kazoli kugwako mambo kazoli kana mankanda nzambi kanso nkanda nzambi ketulenso tula kuna nima ko nkanda nzambi tulenso landa kwetu kantimpe tunai kinkuluki yetu ankulu zetu na bazingila muna kolo batu mazingila ngemo sotumene obuva kuvo ezingu bazingila nganka izeto vo muntu kuna yesaluko wele bana fulo nesa bakilele kwa ngaba assistance sociale donc tumene tala kuvo ezingu nganka izeto bazingila ngampila ko mosho unu ya kutuzingila nga yesi sem tuzingila ngwa kumputu ke wawo una kasi no vele inget vuva kwa kasi no vele onsamu taridi onsamu nzambi ketuvo vilanga ukova kansi nanga kifuani kiambote kina munapo vila kyovo manata longa kambe muna biblia matema kutufila nima kwa ngolo kadi aya batu natine onkanda wo kibatu natina oko muzo la kibe ni voto akota muna mazulu malise kansi fukika lekesa utulu kadi ngase kuna kwavova mutamundu Kenyatta Jomo Kenyatta yani kuvo vingila ndete bono kumani sadi utava musta bokel ingeta kadiambo Halo ngeza kwana ni tumogera ngayani Kiambote keno Kiambote papa Gonçalves we kaka mono yambote ngina yeno lyake koko weduine wawo munazinzo zeno galombote duine ingeta tuna mavimpi kikile munalenda kani mfu mutuna Kiambote tuna Kiambote iwa ulanda ngina epova zeno za woso no sungula gutu boyandi pangame manu Andre da Silva utoma landa ngina kasi wao kadi wao bena ye idiambu ikumvanga nge time pasi undo wao kuvata ya utukila unavata ya utukile wao eluwa gavana mmoja uishe wao Kongo wao ya hii kalanga wao nzole ya zaya ngacha kuma tunaye
chadi wa utukile kutamba au utukile kumaketa kuna beu kuna kisaka ndika atuwakata kumachoso tuisile kwa kulembo kuwandu ala au tulaka wana zonga kwa wish na vova ita vova tangusaka i Kongo kiamana swaswana wewa ngakya kuma kali unafulumbuta zatu nune vovo tangusaka ka wenda kutu singi kila una yawe akuluzeto ngakya diambu diabu avo passport kala i Kongo ya yingi ya ikiuvu kyambe ngwele kiuvu kya kansinanga basimpana kwa ni mpanya mavinga mbasikatuma kusa sila mudiambu munandinga ozi kalangwa ndinga za ozi kwa yani nzenze tu yani nzenze tu wa ulizo eleko katambula katuvane ingindu ope katukamba tangusaka vodi yambu kana diambu kana kutukamba dimpu dia kiuvu kali wa ikalanga kya tangazoso so le ya zayape Ntogela mutamuntu muna Kivu kanso wa most kufuteza yabo kugera kwa ndiki Kongo yiko Kongo imo sipo nikakila impovelo kwa nikala isobanga savongase munabova maaza muna Kongo lambda mavata boso kwenda muna yankaka be maaza ko ya kuvo mamba na yakavata bevuga maaza ko ya kuvo nlangu evo masa sabo eji sinonimu kwa nikaka za kima kimosi lakini songile kovo ikongo ya ingi indinga musi kwa nikaka kansi tunaye mpila za ingi za vovela kima kimosi sabo ikiuvu wa makandinga wau muna mazumeto landi la mavata c'est normal vo omazu maswaswa wasem embova ndesi mbanza ko mbilankaka embova tasidamba mbilankaka embova zesi luozi mbilankaka embova za lupomo mbilankaka embova za nzinzi mbilankaka una soyo mbilankaka kisakovo ndinankaka kani ngase muna kingelezo mpe ekingelezo kia Vingrande de monde nane o papa Alvaro mama kasone kinoko mbuta zinga kiumba panzu yenge kieno tunato malanda on samu mieto o mundinga ya sisakulu tunayikiese kya suva tunayikiese kya suva kuma ndinga mpe luzi muna maluzi maonzo mulusanzu kikilo ingeda tutonde le papa ngoba kwa utema tutonde nyamutu vila tene muvana ekyambote kwa nengo masamba kanusonekele kala kanzi vila kene muvana to kyambote kya kwa nengo masamba emadia sabo ani bovele endinga ya imosi kwani indinga ikongo imasu kwandika kabeso bangala ndina mavata ye edyambu dio ndaka mu Kongo ko mutu bagini ngelezo empopelo ya si UK ina ya uimo siko empopelo isalilwa kuna America yevo wele mbita kuna Australia empopelo soba isobanga wele kuna Afrika du Sud kwa mimi nele kuandika ka empopelo soba isobanga ye ya wakala ndumu kimosivo empopelo ndinga soba isobanga landila inkoko so vose ngelon koko empopelo soba isobanga fioti kadi anapena vo bemo amanga ntangu za onso no yentangu empovelo fwana kwa ndifwana nanga kanzi von koko unavo genavo mpasi fioti musaukanga tangu za onso no sabo enso boloso bafoti sobanga kadi munasau kwa koko wenda kuna sibuda nkaka mpasi fioti boso mona entatu ki kota nga fioti mwa distance ikota nga fioti wakati kwa esi Kongo asaudi adi yei asaudi nkaka so yoba empovelo esudisobelanga kanzi mukedika kevena kimanyanga ko kevena kintanduko kevena kilariko kevena kizomboko kevena kisikongo ko sa kisansala au fait kisansala kisalibanga ko kisansala katuka mu San Salvador ngumbu yo ya bilele mbanza yo imbanza Kongo so empovelo simbanza Kongo
ikisi Kongo kwandika ka kekinako kadi empovelo za onso no jesi Kongo iki Kongo kwandika ka bo ile kuna Faransa empovelo ya Paris kia wimo sio ya Marseille ya Marseille eko kuna Toulouse bo ile kuna Portugal bila mosi empovelo ya Porto ya Lisboa bila mosi sasa kiko kwa kimosi kwandika ka imazu kwandika mesoba na landi na mapata ye ko bidia ka fute katuka muntu nesi Kongo bo kikongo ya ikongo ya inikala ngai tonkatu ikongo kimosi kwandika kizeko bo vene mvuti mujambo ndio mbuta kilu yatoma kilu yatoma lunga kilu na yambote tumene baksa kilanga mpanga me Gonçalo tumene baksa ka mjambo kiyo kwa yubulanga la kwa ntanga me malsamba ka kumbutula ka nziki yatoma kala kulo ka tuma baksa kilu ka zeka yatoma kunkesa konanga dina ka butu ki dia ka kanchi diambu tuka buvanga entete ka vane kiyo enani obu kiyo kwa mpanga me kizoko tunesa lando kwa muna tuka buvanga kizeko kitu bila kene kivila kene moko matuka buvanga savo mambo mole nchwasa nese mbakilu akisalu imbakilu nzinga moko mama mole mafote kala mwana nkongo bo muntu mbilazo mbakilu kwenda kala zao mbakilu akisalu mna Faransa revenu actif ye mbakilu nzinga moko revenu passif revenu actif ebo mbakilu akisalu imbongo baka na masalu kia kona salama kanzi mbakilu nzinga moko revenu passif imbongo baka muna investion wapanga muna konodia panga so mbakilu yo ya nzinga moko kwenda kujemta kupanga ngako watu wengi wapi sikatea enzimbo kwa sunsu kangonda sikuza makwani saboye na nzila mosi ya mbote yakatukela mona umputu bosi mambo mole kaka tufote tomaza ya sosa misanga yimi matusumbanga muna yima yoso tukalanga yao vena ye yima ikutu utila nzimbo yevena pe yima ikutu volanga nzimbo so ikutu ziona nzimbo ulukaki wonsumbidi kinatakana kya ndalu ya ngolo so wonsumbidi kinatakana portable kya 1000 euro so umfuni kadi 1000 euro yo yele kati kinatakana kiaki sababu kimosi kwa kisala yekyo yadi sumba mu 5 euro mu 120 euro 200 euro sababu ndipo zozo umfuilu kadi efunda dimosi dia mvimba jambo ya 0 yele u telefone kwa ngabo lazima zivo iso bile kwandi utamfuilu kanzi muna $50 kwa nikaya mpamba evo $100 ya mpamba yabana sumbe ngombo mosi evo ngulu mosi nandila mvu mosi sekamba ya mvimba ya ngombo evo ya ngombo ina zawo ivonge tiliteke ngombo zozo evo ngulu zozo savon ndenda kutusumbe nzo mwene enzo swani wakati kwa muntu sumbidi ekinatakana kyafunda dimosi ya euro yo muntu sumbidi ngulu kwa ni 100 euro savo osumbe kinatakana kyaki muntaru yoyo ekinatakana mvoda nzimbu nziona nzimbu savo c'était passif ye enkombo evekulu nsumbidi inavo muna mvu mosi ila ku umva ekamba yazingulu savo empaka mvimba savo c'était inactif wow unasasila onguti mbongo ikima kinatane nzimbu na lukobe lwako inactif ikima kikuvana nzimbu ikima kikunatina nzimbu kanzi onvodi mbongo evo ompaki mbongo ikima kikatulane nzimbu na lukobe lwako sawa yuna wabana kukistungila enzo wako unukiaki enzo zingi enzo yoyo kina kuna nzimbu ko ele enzo yoyo kutu nzimbu ikala kuzionanga kote futa ya assurance kote futa nzimpaku kote futa na maindo mayinga kama mkati wa enzo wako sawa inyo kala vidi sana kanzi omala kuitungisila enzo yatule zilokate
enzo yoko sonda nzimbu na kuna tinaka sia panange nzimbu sabo enzo ya ngeki beni ya zingila etem pasif ebo nzioni mbongo ebo sabo mpaki mbongo kanti enzo ya locataire invani mbongo inactif Votele nani? Vingla de. ingeta Otatal barmam kavele kuvo ambuta yawo kova mukanga mbanza Kongo ezudina soba vowele munanjila akuimba izudi yawu dia swaswa na yenzila anoki yotomboko yebembe yawo nso ingete yo okutuka bova na umuntu wo utasobe nani wabo izusuma disoba ngaja ya wantu tutondele baba iuna kwa Vova kwa kana kuti vo esi Rwanda esi mfwa esi Kinshasa savo au umbu ateke esi bandu akongo kwani kanti ezudi yawu dia soba kadi atoma tuka kwa hivi mbanza Kongo yeuna wamana kwenda kuti kuna sud kuna ndambu za Lobito Bengela esi Kongo kwani kanti ezudi mana soba kadi kwa ndabela savo de plus mutu ena kwa ndai mbanza Kongo ezudi atoma soba kwa ngolo yuna kwa mekadilanga ingeta mwana tatamala mwanangini nkebizao mbila musiye kali nsasoni ya mbolo kwa mundu wakisumbile kalu ya ndalu beni ngasi Tesla ike zingi ke diatilanga ikwende kisalu omuntu mpila yoyo umfilu kavanga nanga boka lavo mundu nakala nzimu za hii la sava kanti boka nakipile nzimbu ko kanti kuna nganti kilu na lubanti ku ukisumbi kale kalu ya ndalu mfilu kadi Tesla yoyo ila kumkutila nzimbu ko nzimbu kala kunzionanga mu essence imaini mankaka kanti wamala kukisumbile kalu ya vanga enzumika taxi ikarudi odio nzimbu dikala kupoteselanga so onkwanga yangu woba kide nzimbu ngakono dyandi banafulu kya kisumbi karudi ya ntalu mbote ka kisumbi la ndete karudi na vanga taxi muna nzimbu zuloke baka muna luta o ke baka muna taxi wau olina kisumbi la karudi ya ya mundamu yoyo taxi ya ina tatamana sala yekarudi alipida nsisi dina kwa savo ubaki don luda kati omanaki atikila muna karudi yako ya nsisi mbasi kati baki de kima kinatuma kusione nzimu kwa hii ye nkanda mosingi na kubaba wasoneka kutamosi nkumbuandi Ricardo Kanyama nkumankanda wau nkombo ngudiame na chef de ma mère nkanda wau mbutaya imo mangita bakila wau imo kasoneka mwangu awoyo mundu kanga pakile kimkwanga vanza kabivanza c'est la liberté financière munakanda usavo video ngandao baka muna Amazon wala subidon kanda wa nato magongo kama hii muna samu wangangu wangu za bivanza awoyo mundu kanda salilangi nzimu za la chèvre de ma mère muna kiko nkombo mama voilà kanga ubelia kanga sekulwa muna kiko kadi awuso ke esikongo bese eko banga ekifalansa kacho kanda wa upe muna nambe muna lukezo sababu muna Rwanda eko kuna Portugal wenda bakamanto muna kirukezo kana tuna kiko ngombe nga fote sekula cabrito da minha mãe inge ntonde lekikilo mpangyame mmuko kikilo kya kafu kina do ngono kutanchiti wa kizolo kya mani samjambu ngina yuvu yakakankele yawo kanse ola yele kansinanga busitu singa kaleja kendo mja tusinga mmoke no baba kinawa kesa kala ko yomono ko mpangyame masamba le singa mmoke na baba kanse mmuko kikilo kya mbote kikilo muna sika message yake ngindu meitwa konga deto ngi akongo tushido wa kilo wantu kilo ngangu tunengangu sasa dilenjimu ancho unuki aki nanga to vidi de fioti yanchilika ko kalaga ezingu kinakia kya timotia tia mundiama muntu pontima vutia tia unakia kunesa vanga mama manka kunesa vanga mama manka kampo luchidi vananjila mpaswena kuna ntwala hatu
idi navo ntondele kikile mpangia me mavinga makwizo vampasito amokena oba nsansanda munandinge twa Kikongo ndonga bekutulanda nganka beta kutulanda umuloko lake aki tondele kwa ingi kuna papa Gonçalves kwa papa Alvaro oyudi embutu tondele matondo ya kwa ingi kwa papa Mpanzu tondele maingi kwa Panya Maria Masamba vo nchi ya Kondolo mavimbi mapapa salama vonchi ya Kondolo emboma kai tomanga ko tu mwenevo tunanga batikiru pinati nkutu yevo kwao ndinga zaba nzenza tweti sadila mbandu yai ya Kikongo kya vutuka kunchi la Kongo kwe irina vo ounga kitu fete banga kilo engolo mpasi tawatu muna endinge to oyeta Kongo bana tawidi la mpasi tuenda dia kunantwala endinge to ketuneso ayo sisa kuna nima irina vo ntondele kitu kwa na onso tulende mbobo kwange mina mpangia me venga mavinga mpasi wavana embo te kwa onto batulende unawene kanda dia ku yonto kampero bazai mavimbi makoma mayala makongo mavimbi mako mbona kwako pai matonde mutamundu sababu mavimbi kwa mpanza meza onso no disi Kongo kuna ngili zaziza bakidi muta mpanzu za mwangi sendinge ito nuiza kwa ingi na tulomoko maswe ndinge ito enda kutwala ye munanjira yo kaka ya savu kisendinge to ya manse ni kwenda kutwala sababu esalu kya ngolo kinya kya panga na konson kya nsoko kalama kutu ya kalabo nsoko wa technique ya literature ya minkunga ngasi rap hip hop R&B maonso no binadamu motivo to kutukile ndinge to to vangila nga maonso ndinge to kadi tufute kala yule Veda kinga na kimotivo wangavo nkosi ngo lulendo buta so wakati kwa nkosi eko kitema za yanga woke tinjabu kisunde ngolo kanti munavu vavo o sunde ngolo tude tula ekoreo byanka kasavo olulendo njabu kikala lulendo buluki okyo yantu feta kila wa ngase mbuta weto sikongo wa fudituma za yavo itani kalanga wakati kwa makanda mawandu ikonzo kanda jundekana wantete yenda kuntwala ye oyeto siko itukana unkesha ko utafika kombe munkesha inkandi wakete ukana vo mana utula kuna bombe kuna tikwa sempasi shoti muna baka bila kadoke mapingi kanzo mwana nko kanda Kongo ke munkesha ko kandi kibeni wavonga kiteni villa babombe ko sababu tukema ya kisintiana kya Kongo yendu mune ndinge to ikandi to kunitwala kuna maonso kuma tuvanganga kuna sabia moko evo sabia ngini sababu kyambote kieno sala kyambo ye mavimbi ye kyambote be kimatondo kwa buta bantu yange buta wa bantu ikwanengwa masamba yes tutondele kwa ena onso tulende muloko lake kwa ena onso kina kalumingi bushaka tukala avansa sanda pasita mokena mundinge za Kikongo tumasala kambote nzambi kalusaku munadia kampasi endinge za Kikongo yenda da kunantwala tutondele yoyo tumasala kambote Ketu yangani kawa uko iwao bongele meso mwene isibuli matu umwidi ikonzo dieno Keno luvo vangabo kongo diakwa Keno luvo vangabo